жерін дартайып қалдырған да. Жоқ, тазаласын, сосын қайтадан орнын. Пакет бір нәрсе бар ма, мысалы? Сыртында шешсе, больше келмейді. Бағанадан келеді қазір. Үйлен жүріп. Hadi bakalım. Kastırlarını korağı kırıyorsun. Hemşire. Otur bak. Oo. Екі елі. Маме 4 пальца. Сырты бірдей. Сырты бірдей. Şu көбірек қойды. Сыртын. Тәке сіздің саусақтарыңызда не шығып жатыр? Менің саусағым өткен. Екі елді аттым ғой жаңа. Siz bırakırsın yapar mı? Onun aynı alacak şimdi ortasına gidiyor. Bana bu ne istiyor? Ağustos'ta bir kutay sayılır. Önce bunlar biliyorsun. Görüyor musun? Bunu yedek жағы түсіп кетпесін оны тастайсың ғой. Мына жағын бастап жатырмын ба? Şimdi ben biz ne yapacağız var? Ойбай, өзі қойырды. Mayın var. Böyle ciğerinde ben koyacağım. Mayın koyacağım. Mayın koyacağım. Sen bu tekini bir şey oldu. Çarşıya gidiyor mu? Arkadaşlarımın son. Men böyle 4-5 baksan da bütün videomda çıkıyor. Ya şu kayzından çıktı mı karanlığı olsun? Ya şu bizden Aktok'dan çıktı. Ya sonra internet çok var mı? Bir Karabaş'ta çalışıyor. Ha. Küçücük dediğimiz banka Karabaş'ta çıkıyor. Ya şurada bir yer sistemde alanda
Hadi tamam. Tamam işte 4 gidiyor o şey bırak 4 gidiyor. Gerçi bundan var ya şey bırak tamam yerine var. Ben de topladım böyle. Batırını mı dayı? Kanka. Çok kulak tutalım. Ben de zaman korkmuyorum. Bakın saç olsa sayı bulamadım. Hı? Ben baş olsa sayı bulamadım. buzağa koyduğum 저는 가이드 부zağa koydum. Aksaklı tutada buzağa koydum. Şu video masaya koydum. Anladım, bu yerine tamamladın mı? Yerine çıkıp yine sakmak. Seni şu kadroga götürüştür. Oradan sadece muhakkak bu may değil. 5 mum dolar sadece bakalım. Arkadaşlar sıra yapalım. Yengem vardı. Doğru mu? Biraz 10 yılda var. Koy geçti mi? Kanal yolunda ortalıkta yok dedi. Nasıl yapayım? Ne mutlu ya? Yok, artık değil. Tamam, geçelim. Artık gitmeyeceğim. Men de sen. Çiğermen kosunu. Ya, no, aquí no. Bunda жатыр. Ha, sıra verirse truba delinip duran şart. Yer bomen baktığıma şakırlattan ile altına hemen bir sultan sindirme. Kim var? Ali var. Olay ana dayı nasıl geldi ya? Ya, onlar da şakırtma. Onlar da şakırlatma. Ali Müslüm Aydın'a atay. Türkiye tapsırdı gidiyor. Varımız öyle mi diyorsun? Bizim Aydın'ımız ya varımız öyle mi? Ben yeter olsun. Ben hesaptırıp olsun diye açıp bir ortasına mı?
Сен сояйын тұрсың екен. Қалай кеткен бе? Бос тұрған ол бар ма? Ана жерде судың ашып жіберіңдерші, кетіп жатыр. Ана жерге шығып жүрші. Мінекей екеуі түсіп кетті ана жалдап отыр. Мойны doğru. Көретін адам екеуін де көріп, екі басып. Алып тастайын ба? Ана жаққа тілінді ме? Какая? Етіп кеттіңіз. İçine tildi. Tamam, aşı sağsına düştüm. İçki gitsin. Masada iyi var. Ah sen yedin. Masada iyi var. Son koyayım da. Ah bakalım sen yedin. Kulağı başınıza bağlasın. Tamam. Mаған шегер жоқ, үйсіп көрсеңіз болады деген. Үстіне үйсіп тұр да. Назы өлген, үстіне көрейіз домды. Залға бітіп ме? Бізде аренда біз алған болды. Менде сол шыққанды өстен керек қой. Ой, сиеміз кеше. Ну, тәңі кеше. Ертең тағы бар. Иттер уже қарамайды. Қалай? Видеосы работает, видео. Бір жыл өткен жақ. Өзім көрген. Байлаған жақсы да. Көзін сүріп. Ет бітті бір сайып аламын. Кімнің еті? Гуля. Қарайды ма? Қатты болады. Кәрі
Тоқаш жақсы. Вопрос емес. бір алюмин деген болушы еді ғой америкаға Кешкісін бір бөлме болмаш. нешеде? Білмеймін, жиырма мен шақыр. Таңертең оны келіп не күрішті басады, сол ертең күріш жаққан. Көріп тұрмайды, матса білмеймін. Такси қалыңғысы келмейді. Не бар қасында? Наверное, ертең қайда қалады? Қазір кастрюльгасын бір сағат тастайық. Қазір келемін. Қайда? Қайда келіп барақ қай? Чәлбедан? Жоқ, жоқ. Еще шайба, там за 3 месяца победа. Октябрь, аяғына қарай көпіріп шайба. Сентябрь, октябрь, август. 4 месяца. Ты тамаша да? Сен түсіріп енді басады. Тоқтап түсіресің. Артын жасаймын ғой. Сен бір мелодия қойып қоясың. Киді қойып қоясың. Озвучка жасаймын ғой. Кеттен 8 минут кетті. Жарты сағат контент керек болып тұр. Аударып тастап екінші адам әкеле беріңіз. Баяғыда аударып тастап екінші адам әкеле беріңіз. Молодец, парень. О, кел. Он. Жалды матыр. Матыр. Yok, düşesin mi? Matasam, bu bozma. Astım herhalde. Рүстем, мына жағын тастай. Қоя бер, я просто отрежу мясо. Просто желек нелері просто плотно посыпи, етпейді да. А так же. Да.